Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Dewro a journalist odini djuma ewo movement TV ono na host the political talk show ewo ho every morning bia na ode ensem bia tudwa o kire se NDC amayokuo no na emu MPs emu ministers omo ayo omo adwen se 2024 abato na eba beto no omo the religion na Asia NPP fo ene sadia NPP fo so aye ready omo de behia omo ene omo ka omo so beka omo twa omo de besi ene na 2024 abato na be de papa e wo Ghana ha na ebusuafo Dewro na okase na o kire se comment na ensem bi Sam George na NPP fonka NDC fonka enkan fo no mo keka no we ehu hia Northern region fo omo kire omo esi omo adwemu po ene abro man panida da John Dramani Mahama president and the predecessor former president a wanya ne be ko Ura Atamils etiase sika de be wona so onkoye project ewo Northern region bia o man panida da John Dramani Mahama onkoye ene ne predecessor ewu yo na kasa be take over wankoye hwe won Northern region sika omutwato wo so obukoye project interchange insu omukwan enye omampenda da John Dramani Mahama si wonda na so ochina ene de otumi ye ne so okoton confirm so omututui ade papa bia eni ho omampenda da John Dramani Mahama ekoye enti religion no religion 2024 about today NPP for na Northern region for no kire se eko enti no NDC for na mo kasa no mo bibi ya imprem ya munye wo Northern region ayesa 2024 de asem afamo ase ebusuanfo yentie ensema Dewro enana bedwafo ede etidra waja se enti we so for like dey free one ma anka up north nyina bi interchange bia ni ho be na Dr. Mahmoud Bawumia and through the Sino-Hydro na kufuado akwa ye bi ho mummi say NDC for say ede no maya mazungo fo mummi say NDC for say ede no maya manodne sebre na de Mahama gina ha wallahi talai na we ceremony na ya present it to you Semfo mienu na yi ba komo me president na Dr. Mahmoud Bawumia gina ho na John Dramani Mahama gina ho na ya kremuni a wo manya wosima kwa John Mahama enye kremofo o ye seremuni ana me so ye seremuni me ka kremuni wo ye seremuni a se Mahama onye seremuni wo ye seremuni a wo wo manya wosima kwa John Mahama nyankopon hwehwe o say no say koya ma seneti Neti ya mlibo ni pay. Manfa anya watching krama ni pay nkunani. Hey Mr. Money, good morning. I say businessman in there cause also Dewro here 15 cedis. So last year by this time. Na dollar no 17 cedis 30 pesos. Sabre no ena sa you buy I don't go a coin inside you buy say Bank of Ghana have the rate, Abuchi have the dollars. Yes. And that was it. Mr. Money, good morning. And that was it. Into 17 cedis. 30 pesos. $2 back. Bene situation it saying enti so be be catch wa mesemi wa wirehemu say Mahama ofisirem na yedo aba yedo aba di president na Atamos efi dwuma de bi ase say esrem no ye desert enti yenua na mafasika no badi and confirm no badi yedo aba no badi sika ye twa say ye esrem adwuma bia adwuma ama endi sika no nyina amfanye sika bia Professor Mesa ban cast o de ye bibie osrem no Muhammad is can amfanye na we are what's a twa ho aba e say oye ayi me se me hwe na odi region figures no din a e mama rehemu sonko say afei die afi friend say northern region e be change na nyina be blue na se wo mo no na da bia maka so ne kwase akwa afia na man na bone odi kwachi nyansani na nyansani ma na dwene no nya da bia no betina ho and this for wo mo play on the intelligence of people. I'm playing the emotions and and so hunu sa na da bia am pese mo capitalize on so na omre enyawo na so bedum le bia enne school no akoba bia o zongo so se school no ko so na ma ya bebre gu abrochira o musua de aba no enti bedum le bi no wo andi si no ko kan wasema o tia nyom bebo tutu kane na nam de mu fi se ye ko zongo a de beka bia no ye muto se de ben no ye bedu achi no enne saade no efiri ho obi anya ne ba se obedu achi na koye fa no koye tutu asemo enne wono so ba no de ya na me ya ne se
mo de mo manyina gu aburukyire kama omo de mo nkotena aburukyire na omo nsua de na omo nsa emeye politicians na omo ye MPs na omo ye ministers na woni egu zongo ni de da bia munyusu omo fa nkoye tuturasem ana etabo kama obatan bi na owo zongo be ja ne basa o ebise nyame am omo se omo de omo ye tuturasem ombo omo se omo so betime di president se de momu dibi no joma ma wo dibi no ene Dr. Bawumia be dibi ni se yo ya wo se o men ye wo se enyeje afi amane enti men ka fia se che ho asem obi ayi sane ya na moje ebi ma mo ho no sa project ya me chire nyina onim se wo koduru ana o ma hyeda ni nyina ye ayi John Dramani Mahama initiative yahu Jimmy yahu mo Jimmy sese maka kire mo onse na mo na mo bose sese NPP for koko yi o mo leader ye de drum ayi o de sen Muhammadu Bawumia ba na mo bose afa we dey one time ye beti ne te omo ti se maka kire omo akire omo se ade no ye de ne ba for ayi na ye ti se Sam George wonye Muslim wonye Muslim omo nim se Muslim no be ebetimi akiki omo onim se betimi akiki omo Muslimism no se maka kire mo hwe mutie se monto aba ma third force bia dia na two parties ya na mpose mo gro ho a the next election NPP is winning tie me hands down opa ma NDC winning more than 10% impo still on beji afa enu nti asamokra etuo e dey free US na say eno so has been confiscated or say whatever o ma sizi ewo United States nti abomoso ni enti anamokra tu aba no ena mekra no mepese tuo no monye ward mo fa bi mfa Togo se mani abre se mo pese the next election mo be defend mo ho dia monye ward. There are so many ways to kill a cat. Enyi sika nche driver nse police ni nsem bacho emuda ho ye de no to nchen a ye mpese police no ebeba be se aban ene yi IGP John Dramani Mahama obetumi ayesa ade no John Mahama se otumi yesa ade na David me aveli me ho na ma ye campaign ma ofree because system ni yepe me se wo ma ya we no emfa Jimmy me hyehye bobia sama adwense se mo anya adwense akiraye antie ne freedom fighters e kan we don't need NPP and NDC se ukohwe sa Jimmy for Kevin Taylor na se ne nani abre no ho a o ye campaign no ne campaign nyina ne se opese ombo modern na o ma NDC na power oba there's no difference. Kevin Taylor to me yana enyo no mpo na ye NDC fu ise ndemo di Jimmy se koto